Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kinong yalam jong ka Jaintia Students Union Shillong Circle, ringkat ki dikhot jong ka Menso Union, haka laipo trek mentabana jiliu arajar arpau, kila hiar benet jurep kendet ya ka Primary Health Center ka badan, haka shnong Menso. Haka ni ka jing jurep nakalang ki dikhot jong ka ni ka seng kilalam, bagi nong trei kentop ru, ya ki Dr. Ayurvedic, jong ka ni ka PHC, kim syam lawan trei haka por ka babiang. Kabala bu jing epat ya ki nong pang ki bahaban ap, ya ki Dr. daki kenta. Halor ka ni ka benta, nakalang ka seng JSU kalai kendo, ya ka Dr. ka badai, ka medical in charge jong ka ni ka Primary Health Center, banya pelio jing mod haka baydai, bat ka jing pentulun, ya ki jing ajing syakri ya ki pait ba haka ni ka hospital. Katkum kajilap gini ni iba kini kinong trei nila don haduk mentah kar beji handring ngilap ba kinong trei jong kikuan kum bakar wis trei ti katkum kajilap jungi kaseng ni iba kinong trei jong kani ka PSC ni iba kiwan kat bamon bat kilik kat bamon ngintip kiwan kat no beji ru larang iman mentah sini anda kajingwan jong ni mentah sini lalap sisa ba kini kinong trei kilik kat bamon bat kiwan bamon kan da kan snap pada buram yang tak kapor baka sorkar jong ki kalabu iki bakin nekre nilayo ru bani kendu yang officer in charge medical in charge jong kani PSC nilayo bani keren baka jingwan treslem jong PSC jong kini kinong tre jong kani PSC handre ki ong baki dan lebih jong kita dengim kwa ban ken pun ketin iki handre ni kerpat ya ka sorkar beri kami ni ka trakot lekia kin skumaha ban lai halor kani jingwan treslem jong kini kinong tre sorkar kuman kun ma hadin ba don ba ki bla ujos sangi kumaya hagi ni tayo ba dia bagi dan ki beri ki buan sing dabai hang single handrai ni dalam ba om dan staff ni doktor basa ni si satu ngamtip bakani ke PHC ke terekam tangha ni lani ki nong pang jong kani ka PHC ki pang tangha ni kan sini lani hakas ni boleh bi kempang handrai kum bagi lap mentangi iba ui nak samla baur bala mensaujur lawan sing dabai hang ni PHC hakas ni boleh handrai kim lap doktor dan kim lap ikis nas ning staff nos ban sumari yo kim ban si banding yo si cuma itu kani ka iga pen isay ba kanong ba kini ki staff nos kim kumakani ka por jong kani ka cingpang salam ba kim buram setia ka an sorkar ka ba ka an sorkar kelabu iki bikin saban ajing suma syukri bo pura yo pa ba hanre hadu kani ka klimar kim dapat yo banda buram.